Nimbano oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilaing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Tsaka mo, tanagdardaras mo't itay apimanaw kalpasan anak kapanaw dagiti reporter. Ay, agriring ti cellphone ko. Saan ba't anak ka phone book kanyak to yung mauawag? Sugbatan yung natan, mama. Amang ano napatagmati baga day tango mauawag. Huwan iha. Hello? Oh, si Kamat Gayam, hepe. Nakaawag kayo man. Anya? Itay-pay nga awagan nyo ti asawa? Sana kaya sungsong bataan? Siguro, at dama-dama kasarsarita na, itaimawag kayo, hepe. So, saan na nasungbatan? Ang syaklat ng tipangibagaan yun, no? Anya man ti ibagayo iti asawak. Tasyak ton ti mangidanon kankwana. Anya? At atapan dagiti kakabagyan dagiti biktima ti pamapatay? Nga addaam mo ti asawak iti napasamak a krimen? Sinvergwensa! Kapaya pabasulan dati asawak? Iti anya kano arason, hepe? Sige, burog. Tagay. Kaya't ko'y dati babartag. Tapang liwliwagak iti surun ko kadag iti reporter nagdamag-damag. May papan iti napasama ka pa mapatay. Juan, senyor. Wah. Sino man nga tanda ito eh? Di ba't kayo mag-Agripina? Hello, Agripina. Ayan mo, honey. Apay at damdamaga, mailiw ka. Apay, takas no damagag ti ayan mo. Imawag namin ni Hepe. Kuna na akayat na ka nga imbitaran iti istasyon da inton malam. Pato abanggis, tabay. Anya ti rason nga imbitaran nak. Wino ag-birthday ka ni Hepe kada aggidaw iti tulong wino maigatang iti litson. Saan, honey? Ngamkit di, kayat na ka apagsaludsudan akas kadagiti reporter, may papan kadagiti napapatay asigod at tao tayo. Arniya. At atapan na kakanungamin dagiti kabagyan dagiti pimusay, nga at napakay naigam iti napasamak iti ipapatay da. Pato abanggis. Amoy ka din ti sayang gusang iti San Simon. May papan karag ti upat a biktima ti pamaltog. Wan barok, takanayon ak nagdengeg iti radyo. At atapon dagiti kakabagyan dagiti pimusay, nga dapan nakainaig ni Don Placido iti napasamak ka pamapatay. Naibagak idin kada kayo. Nga iso ti agay ay ayam iti panunot ko. Wanang no, pudno man dayjay nga atap dagiti kakabagyan dagiti napapatay. Anya ti rason ni Don Placido. Tapno ibilin na ang mapapatay dagijay nga upat. Iti panangam amiris ko, mabalin nga dakabuteng na nga ipalgak dagiti biktima. Iso posible, anang tangdan iti mang patay kadakwana. Anya dagijay aputok. Kaslasi naglaan. Saan kayo ngagdanag tatang? Masigurado kadamanong paso dagiti nagpaputok. Anyat pagkunam. Naibagada kanyak ang mapandagin sayo. Kasta ka di. Mapantamot nga rod iti ayanda. Kaya't ko ang makita idang agsursuro. Sige tatang, mapantay nga rod. Nasaya at tanagawid kamatla dagos. Kalpasan anay bagak kan katindanon kanyak ni Hepe. Gabo tabagagaran akon. Ang makasangon ni Hepe. Gabo itindanon lakin ka. Uray siya kat masursurunak mat. Tatunggal lakat ada saan anasayat apagtang si kamatan ti atapan wano papasulan da. Wan nga rod, abay Agripina. Dakesak ka di unay iti panagkita yung kanya. Saan na ni? Diyak man amo kadagiti tattao.
No apay anak kalaklakad nga agatap iti saan anasaya at ken ka. Talaga alumalayng gayon, Apo Maltog. Pasyo, Panyong, Sibyo. Wala yan. Tagmi ka na kayo ka ng hilo, ti panakasorsorom ya pumaltog. Kanayo na nyo latat yagin sayo. No kaya tutiyag balin nga sintado. Ay, senyor. Dakdakas sa amat ipan nakapapatay dagiti upat akadwa tayo. Wan nga ron. Tasyak manan di atapan da. Siyak di atapan da nga utag itinasawa pa mapatay. Ay, agpay sumat, senyor. Pagiwat mo! Ang mga ron damakang nagking kasabalit, tibabang ka la. Ay, sorry, senyor. Ay, jak na igawid to itila. Ingka katirwar tilugan. Tamapanta iti stasyon ti polisya. Nas ka nasangwag ni Hepe. Bareng mapunas ti dakas nga atap da kanya. Miguel, napanan ni ang hilaw ta apay nga awan. Napanidya San Simon, nanang. Anya? Anya tinapan na inarami di jay? Di na matimbaga. Anya tigagara na dyan. Ay, Oh, katapayan na pasinahay kayo. gapo sa malagip ko la una iday di amira nga inana. Nanang, apay ngayon palagip yung manenda di Amira. Nalagip ko, gapo kini ang hilo nga anak mo. Dakulan, baron, adaanan, iti umno apanunot. Aniyan, tadi naman narik na apulos ti pamatag ti maysa nga ina. Nanang, day takot gapu iti kinatang kok ni Don Placido. Isu ti pabasulag iti panakatay day di Amira. Anak, saan ka di pa'y anagmaumaw ti gurang ken ni Don Placido? Nga uray no adun atawan ti naglabas. Iti kaan man, Santo Apolos ngagmamaw nanang. Aging gasaan na amabayadan nagiti adun a kinadangkok na impay na kada tayo. Basiti may nakilamay a kakabagyan ni Aldo. Apasurot idi ni Don Placido. Nasaysayaat ko ma. No ado ti imay. Baring no da makalap kong impormasyon. No kasanumat ti kabibiyag ini ti Pimosay. Idaktibo pa lang nagsarsarbi. Kas gwardya ni Don Placido. Tinabanag alalaki akasinsin ni Aldong. Ngayon bagati bakit anak kasarsaritak. Iso tinapanagtak dari ti abay tilungon. Anya nga ta, no isunto ti kasaritak. Barang na damakalap ko kenkwa na nga impormasyon. Iti panagpaay iti ti kasinsin na kas gwardya. Tiyak maglon dagiti namuak ni Hepe, Borog. Sakit din tatapan dagiti kakabagyan da Aldo nga mastermind iti pan nakabapatay na. Ay, agpay sumot, senyor. Tonto! May isa ka ba eh? Kahit mun sakit ya paltugak tabuging ulo ko. Hala, patarayam kit nitilugan ta. Tapno daras ta makadanon niti balay da Aldong. Ay, anya nga mina talaga tiran tayo, senyor. Tapay nga agragot kayo unay amapantay iti balay daldong. Idinto tatapan da. Ada kayo ti mastermind iti pan nakapapatay da. Kaya't ko nga ibaga iti naulila a pamilya ni Aldong. Ngawan amok iti pan nakapapatay iti padre iti pamilya na. Ay, mamati da nga takada kayo, senyor. Awan tinagsubangan mi kini Aldong. Nga isutrason ko ba, nga peteng dati dakas nga atap da kanya. Talpasyo ka di aminan, dagiti inrogiyo a pinatakyan a kalapaw. Nanang, Kaanon to nga raw ti papandagiti bumalay nga agyan ka dagiti inarami diyaw.
Intun lawas na, nanang. Tasakbay ang mapanda, nagtutulagan da ngagpamisa danto kanupay nga muna. Kun adanto kanumit lang pagsasangwan tayo. Anya, ay nukas ta, agpakandan ka. Wen nanang, ada ginatang da ababoy ang mapartinto iti day tangal daw. Kasla, makikita kung di kinaragsak tayo to amin iti daytang addaw, Miguel. Wen nanang, kinapudno na. Gimatang dapay karag iti alikaman iti kusina. Tagparapul danto kanupay, akas pang paragsak da kada tayo nga umatindar. Tanda kayo kahit na makita dito, Don Placido. Umalo kayo. Dua banggis. Sang-sangpat may bailang pagawidan na kamin. Ay, senyor, gawin tayo. Sa inyon nga ipilit, ti panakailamay tayo kini Aldong. Nabara ti ulo da kada tayo. Kakabsat, kaya't ko lang nga makita mo't kumati bangkay ti sigo da basurot ko. Ano na masabol, Don Placido? Don Placido, tapnawan mapasama kagulo. Pumanaw kayo langan. Burog. Sino da biyang o da simbampitaw di saritaan? Ay, di o ka di malasin, senyor. Ni Angelo, ti putot nila kay Miguel, kaday di Amira. Aniya? Iso? Mama, apay nga pupungtot ni Papa si Pangpat. Ay, jak larod amo iha. Tay-tay pagsalud-sudak kat dinak sinumbatan. Nakarupangat asim berklatan iti silid. Ayan ka din ni Burog, Mama. Aday ti garahe, agkarkarwash. Mapana kiti ayan na, Mama. Damagak no anya ti pagpupungtutan ni Papa si Mangpat. Nagkapuam, Angelo. Kuha, tata. Oh, ako pa di ka makasumbat. Sa dino ayat tinagapuam. Napanak na kilamay. Nukasta, pinatuloy mo di imbagam kanya. Uwan, tata. Nagrana kami kanitong Placido ijay. Anya, nagsarita kayo kani. Saan? Apagbit lang da Don Placido. Kanti driver bodyguard na iti minatayan. Di na pa'y natanawan ti bangkay. Apay, kunak man no, panakilamay mati ginagara da. Uwan, tata. Ngam sana pinalubusan idadag iti kakabagyan ti pimusay. Kasta ka di. Apay gano? Gapo iti atap da. Nga adda pa kay naigan ni Don Placido kadag tinapasama ka nagsasaruno apang mapatay. Apay nga taadyak may waksi. Ipan nakakitak iti dayjay nga Anghelo. Saan ko anabigbigad dago si tayo? Nakatay-tayag mutan. Kan bimanag. Nagwapo. Idintutusan mo nagwapo ti amana ni Miguel. Nakapay nga ta. Akaslayak mawatan tirik na kita'y kenkuana. Kaya't ko nga ungtan. Iti panakibiyang na itay iti saritaan kadag iti kabagyan ni Aldong. Nga mapayadyak na aramid. Kapato apanggis. Tila adda pakaburburiburan ti panunod ko. Angelo, itay pa'y maikulkulong ka. Anya ayat ipampanunudam apaw. Kuha, apo. Ti pan nakakitak manan ka ni Don Placido. Anya? Nagkitaan niya? Iti balay da Manong Aldong. Tinapapataya pasurot idi ni Don Placido. Nagrana kayo? Imay mat nakilamay apaw? Wala po. Nagkurus man ang tidalan may iti tao anang itadanas kada kayo. Ngay sumat ti puon tinakatayan ni nanang ko. Agluluwa kayo. Gaputa, tunggal may palagip. Di pa nang paano kada kami iti ni Don Placido. Saan ko amalapdan na kitiluwag nga agarimayang apo? Mapali na si bibiyag kumapay na dinanang. Masana gapu iti dahi jaya Don Placido. Uwan apaw. Tayo ti panang kamkamat kada kami
Idi dagiti buhyon ni Don Placido. Kat nagpas ngay adi narugbang day tinanag mo. Ngay sumot din tinakatayan na. Gumay gayam-gam tigurak iti day aton Placido. Tungkal istorya nyo kanyak ti panang parparigat na idi kata kayo apong. Pagdantulat taal daw ti paragiparas. Mama, di mat adan da papakan borog. Adadan, itay da paya simbang petiha. Sa dinungartean ni Papa. Adda di talikod. Agin ilom amay-may sana. Anya, arak manan ti sinango na? Gabuta maluksaw unay iti panang papanaw dagiti kakabagyan ni Aldong iti ipapan na kumapanang kita iti bangkay na. Anya, no kasta, binastos dagiti kakabagyan ni Aldong ni Papa? Waniha. Tat atapen da nga adda panakay naig ni papang mo iti panakapapatay ni Aldong. Dagiti wanan paing. Mapanak iti balay da Andong. Pagsasawak dagiti ang bastos kan ni Papa. Saanen iha? Tama nga numaysagmak ka. Mapanak karot iti ni Papa. Ibagakan ko na tinasagap ko adamag. May papan ka dagiti na agraryo at nagatayo. Amuyo, mangangay dan to iti pamisa o to parabak. Inton umakardan kadagiti babalay da. Anya, sinvergwensa! Sana babalin. At dalakit di agong mayibgab ti pungtot ni papang mo no maamuan na dayta iha. Nga masapo na mamuan na mama. Isa dita kayon. Mapanak iti ayan ni Papa. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Nakarubuat ako na. Mabalin konti mapan. Nas ka na mapanak mat iti lamay ni Ilyong. Waring adan tumat masagap ko nga impormasyon. Apakadadailan ang mamimpinsan ti reputasyon kan dayaw ni Don Placido. Angelo. Papanam ka rito, nakarubuat ka man. Kwa, tatang. Inak makilamay ka ni Ilyong. Anya? Hindi kalman, napan ka nakilamay kinaldong. Sa ita, inkamot makilamay kinilyong? Nas ka na mapanak mo, tatang. Saan tayo akakadwa dagiti pakilamlamayang barok? So adi mo kumasayangan ti oras mo kadakwada. Bayanda ko malang, tatang. At darason, no apay ang mapanak iti lamay dagiti napapatay akakadwa idi ni Don Placido. Anya, dayta arason. Lading itak. Ngem saan ko pa'y amay baga ka na kayo? Kunang senyorita, adda ka no papanan tayo. Wen, isong isaganam tilugan tabapantanton. Ay, isa dino ti papanan tayo, senyor. Ijay hideout. Tadamanan kayat ko ngay paramid ka na kayo kadagiti pinilim idi akakadwam. Ay, anya, senyor. Ijay ton ti pangibagak. Ala, irwar mo tilugan iti garay. Apay a pinalubusam ni Angelo anapan manen nakilamay Miguel. Diyak na igawid nanang. Kaya't nakanunga unuron nagiti upat anapapatay apakilamayan. Adwa edi ni Don Placido dagijay anapapatay ana. Apay nga aging interesado unay amapan. Anda ka no rason na. So kayat na timapan. Anya ti rason. So na ngayon baga nanang. Diyak ka mo. Noan niya ti kayat atakwaten jay apo ko yun. Pering, Ansing, Guro. Imay kami kini senyor dito hideout. Tada naman ang napatag ng ibagana kada tayo. Diyak magustuhan tinadamag ko. Apa nagraragsak to dagiti sigo da kataluna. Iswa kayat kong isaknapyo ti didigra. Iti kang itingitan ti panagraragsak da.
Anya ti kayat yung aramidon minto sinyo. Dumngeg kayo anaimbag. Ibaga, nuan niya ti kayat ko ama pasama. Kamudyanan na, at damat langin na alak nga impormasyon. Itinapan ko na kilamayan apasurot ni Don Placido. Tsaklaim pagarop, babairo mat gayam ididay ti adon. Imbaglakit din tanangag ko ti panangis istorya ti kabsat ti Pimusay, karag ti padak anak kilamay. Kanayan kano ti panagapad adon ni Agripina, ken Don Placido, gapoy ti babae. Sapala ko ma, tadon to pa ti maalak nga impormasyon. May papan ka ni Don Placido. Patarayam pa itilugan taborog. Tapno makasangpet tani balay. Ay, uwan, senyor. Nalawag ka di metla amin, dagitimbaga kada kayo, kadagiti kakadwam. Ay, uwan, senyor. Nalawag, ti pan nakaawat mi. Amang ipurwak kami to iti Granada, iti angayan na padaya dagiti dati akatalunan nyo. Sigurado asandan to na matuloy ti mangan. No ado ti makita da nasugatan, iti panang ipurwak yu ti Granada. Ay, amang ano, adan to pa'y matay ka dagiti makidaya, senyor. May mayat no awan ti matay. Isu adiyon ti barsak ti Granada iti umong dagiti tao. Nasken ngay tinawaya a lugar ti pangipurwakan nyo. Miguel, anya dagiti impupok mo amanaw. Itid kunto karag iti mapan bumalaya kakadwa tayo nanang. Iti kasta, ada sigod at tarakanda. Nasaya ata na panunot mo nga ikan idati tarak nenda amanaw. Ang aguray ka. Matuloy ka di metlaang di ibagbagayo idi aparapaw. Unanang, matuloy. Kasla makikita kunti kinaragsak tayo amin iti dayta nga aldaw, Miguel. Sapay la ko ma, taawan to ti saan a makaya ayo apagten. Iti maangay anayin daklan a paramba. Wag, anya ti rason at tarigagayam unay ti mapapan makilamay kadagiti napapatay apasurot ni Don Placido. Ado dagiti kayat ko atakwatan na po. Kas kumaitian niya. Saan nyo ko man nadamagan? Apog, di mi kayat kinitatang mo amay sagmak ka. Isu, ano anyaman dagiti plano kat saan mo nga ituloy. Awan ron ba nga pagdanagan nyo po? Sa anak to amay sagmak iti aramidak. Madanagan lang amin. Taadon dagiti nakasang anapadasan may. Asla saan kon akabalan no adamanan pakaldaangak. Agripina, apa yung makapungpungtot kasi mangpad? Talaga ang makapungpong tutak, Placido. Anyaga po, ken nagkapwap? Iti balay da amiga Socorro. Nagsubang kayo iti dayjay nga amigam, isu ang makapungtot ka? Saan kami ang nagsubang? Ngamkit di, timpadamag na kanyak ti pagpupong tutak. Anya timpadamag nakin ka? Tinalaos kanon a kinaragsak dagiti sigo na katalunan tayo. Gapo iti benepisyo a naawat da. Anya? Agasam, agparapol dan to kanupay, inton mapandan agnaed kadagiti inaramid da ababalay da. Paadwa banggis, amin lama pampanunot da kalukuan. Bayam lata no naragsak da Agripina. Pabusuyam ida no anyaman di kayat da. Sinvergüenza! Kunak mano di mo kayat ngagbalinda na ragsak, Placido? Agripina, mamati kita'y pagsasaw. Ano at daragsak at damat liday. Anya ti kayat mo asawan iti dayta nga imbagam. Saan ka nga gunton bay? Sana dayta ti pakadadailan ti aldaw mo? Anya ka din ti planom, itatanaksayan dagiti taltalon tayo. Ipanginak ti abang, dagiti katalunan tayo.
Anya? Masapol asubutin tayo madlang, tinagaw da at daga tayo. Mama, ti plano ni Papa apan nang ipangato iti abang kadagiti talon tayo. Kat sigurado, adon tumanan ti mang kontra kada tayo. Awan ti mabalinda no iso ti kayat tayo, iha. Sa bagay, Kuna ni Papam, masapol a maabrot tayo metlaang ti abang dagiti na agraryon at taltalon tayo. kano nga rot ti papanpanang ibagan ni Papa kadagiti katalunan tayo. Nga ingato na ti abang da. Mapan ka no inton bigat. Sumurot aktumat ken kwa na. Anya, tapay asumurot ka pailaan. Isudan tulatan ka ni Burog ti mapan, iha. Kaya't ko makita ken mangeg. No anyan to ti reaksyon dagiti katalunan tayo. Inton ibagan ni Papa kadakwada day taabana. Apay nga itakalaan, Miguel. Gaputa ti mulong ak anang isagana karagiti masapsapol iti maangay apadaya inton bigat nanan. Ado ayat ti maparte, taado dagiti nasapul da nagisagana. Dua adadak kila baboy. Ken pumartida pa'y kanu itinwang. Ay, sus. Masidata ito nga ron amin, no kasta kaado ti partsenda, Miguel. Amangan wag kurang tupay kit dia. No, agitugot amin. Dagiti umay makidaya iti silupin. Sa bagay, gagangay mo't ngaminan, dayta. Tanay paugali mo't ngaminan, di agiyawid. Kung nga ron nanan. Ken kang ronan iti amin. Adda ti parapul dagiti agpasken. Sigurado analaos tulakit di tiragsak dagiti mga aba. Inton bigaten ti basken. Kayat ko ngay bagam kadagiti kakadwam ngagsagana dan Burog. Ay, uwan, senyor. Inak to ija hideout inton malam. Laglagi pa nyo di ko na. Masapol ang nakaabungot kayo amin, kanagpamarang kayo manan natulisan. Ay, senyor. Kumakat sa amat na natulisan ti bagami. Tanya nga ro, tiyamam, asa bali pa ya pambar, Burog. Ay, agure kayo, senyor. Tamang panuntak. Sana na masapol ngagpanunot ka pa ay. Awanan sa bali ngay pambaryo no sanlaeng at ikinatulisan nyo. Ay, dagiti terorista, senyor. Tamamati ng tunga tamad, no ibagayo ti kasta. Ay, may mayat sa, senyor. Awan record di kapulisan nga da terorista dito ili tayo. No di katulisan, amasansan amang riribok iti linak kental na. Ay, no kasta, agpamarang tamin tumanan at tulisan si... Iso matibagbagak nga madupay na nga bom. Isot, arami din nyo. Mama, nakarubot ka din ni Papa. Ne, saan pa'y mat, iha? Apay, papanan niyo ka di. Mapan kami iti ayan dagiti katalunan tayo, Mama. Itangal daw ti imbaga kanyak ti Papa, apan nang ibagami nga ipangato na ti abang kadagiti talon tayo. Anya, ay, amang ano nalipatan na nga ron ti kungkunam apagnayo, iha. At dadi talikod ti balay anak kasikaw el nga agbasbasa iti pagiwarnak. Anya? Unahin ni Papa? Nalipatan na nga ta, agpaiso ti papanan mi. Sige nga rod, Mama. Mapanak iti ayan na. Apo, datayin ton tagkalugan inton intayo iti San Simon. Mabuti nga ka makilugan iti motorsiklo, apawag. Ada kam tulatan kini tatang mo tagkalugan iti tricycle na. Sige Apo, numabutan kayo ngaglugan iti motorsiklo, makilugan kayo tungarudan ka ni tatang. Taddan to pa'y ngamin papanak sa bali. Sa din na, apawag. Inak to pa'y sarungkaran ti tanam day ginanang. Sakbay at dumarayak iti paskan. Saan ka ngagpaypayagwan, no? Inkando iti kampusan do, apawag. Wala po. May liwak ang makakita manan iti tanam day dinanang. May tugkelak iti kandela, pambarak tumatan nga ikararakan. Anya? Nalipatan nyo ti papanan tayo itangal daw, Papa? Wani ha, pasensya ka na. Katin kay nga ro din nagrubot, Papa, tamapan tayon. Oh,
San ka diya sumurot ni mamam? Saan ka no? Adda ka no atendaran na meeting. Tigat ka do ang meeting at atindaran na. Siyempre, iso ti mangimatmaton ka dagiti negosyo tayo, papa. Iso asan kayong adumlaw no ado at atendaran na a meeting? Sabagay, ado ti matunan na negosyo tayo. Huwag nga rod, papa. Iso mariribu ka nakmat ka ni mamano dato ma. Nang runa no kasjay nga da problema ka dagiti matmatunan na a negosyo. Makadado tamanan ako nak. Sige, urayin nak nga ron, tayo nag-agrubat. Sino nga tamad na ito'y disturbo? Di mo't nakapunbok. Sungbatan yun, papa. Hello? Hello, kunra ka pa yan di ka sumungbat. At sino ka? Ito pangkis. Sino ka amang ipangpangdakan niya? Anya ti basol ko ka? Hello? Hello? Wah? Ito pangkis. Hinidap na. Sino tayo, Chay? Diya ka mo. San ko item ka na? Ipangpangtanak. Ano mawayaan nagkanukid paltukan na ka? Kimat kanulaang ti di mabalas. Anya? Sino mo't dahi nga imawag anang ipangtaka na kayo, papa? San ko nga rod nga mo? Saan tayo lang nga rod nga agtuloy iti papanan tayo? Amangan na makita na kayo pa dedi at tao. Kat patayin na kayon. San nga iso tibang pailot iti lobong ko? Mapantalat tayo di papananta. Sana ka mabutang nga uray sino pa dedi amang ipangpangtaka niya. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mama, palagipan nyo ni papa. Tasaan pa lang arum-rumwar dito'y balay. Tapay, iha. Aday mawag kan kwa na. Kat impang pang tadi mawag. Ano maranaan na kano kat patayin na. Anya? Kunakan kwa na, saan kami palang agtuloy iti papanan ni kuma. Ngam kuna na asaan ang mabuteng arumwar. Nga uray at damang ipangpangtakan kwa na. Ayan nga roditan ni papam. Aday di garahe. Inruar na tilugan na, tawan pa'y mat ni burog. Nakasarita, iha. Saan amabalin amay sagmak ni papang mo? Amira, at tuyak manen, iti sakaanan ti tanam mo. Tamayiliwak nga umay manen makisarsaritakin ka, nga uray no tinak masumbatan. Nananayan abaro, ti anak mo ani Angelo. Nga maging gaita, awan sapay ti balasang, ngay napaspasyaren. Di nansamat tan malagip ti agaram. Uno, mga asawa. Ano rin di apo to? Hindi mo taban dati nagapuan na. Nukapusor ka man na. Saan kang atrasan na? May sa lalaki tinakatakder. Itiday di apan dyan. Kita na. Si kakade tinagpaputok. Timarayan na rin war. Sino day jay? Alalaki? Honey, denggan na kam kumay ti anak mo. Ang mga numatsambaan na kang agpaiso, nagiti mangipangpangtakan ka, kat agbaligid amang pataykan ka. Narwama ko na may pangpangtag, Rebina. San ko pa yan na malagip no mano tinawat ko apang tay di biyag ko. Ngam si bibiyagak pa'y madlang. Saan ka kumanga agkumpiyansa iti kaawan pa'y dakas anapasamak ka? Tadi ka matambo no agururay dalaang iti umno apanawan. Mangbut-buteng lang dagidiyay. No talaga ama iturinda. Nabayag kuman anapatay dak Agripina.
Nagapuan nyo, tatang. Papayakas lang na bambanog kayo. Nagapuwa kiti Campo Santo. Anya? Apaya di da kinayaban. Rantak matimapan. Ngam kunak ka ni apong. Dumagasak tulatan. Intun dumar ay tayo tipaskan nagdi kakadwa tayo. Awan ka nga minitay mapanak. Saan ka matin ngayon oray? So, napanak latang. Sayang. Nung kadwada ko maitay anapan, sa anak to kuman adu magdagas. Saan ka pala ama mapanitong bigat? Tadasan anasaya at apaliyo ko itay. Napanak amay maysak. Anya reta, tatang. Bayat ti kadak iti sakaanan ti tanong day dinanang mo. Gilat nga da nagpaputok. Anya? Ada nakitak, alalaki, anabanag, anagtakder iti may sakapansyon. Katidi damagak no isuti nagpaputok. Nagtaray mo ten na pimanaw. Pasino da dyan lalaki? Di yung kadinalasin? Idi lang nga nakitak da dyan lalaki. Isungat ati nagpaputok iti paltog? Awanan ti sabali anakitak akadwami iti Campo Santo. Isu adakkel ti pamatik nga isu ti nagpaputok. Apay ang nagpaputok. Anya ti panggap na. Ken apay ang nagtaraya pimanaw. Hindi pinagtagaryan nyo. Asino day jay alalaki? Oh, apay nga itakalaang burog? Sa dino ay tinagapwam. Ay, adda nang ibaunan kanyak ngamin ni Senyor Madam. Gaputa adayo tinang ibaunan na kanyak. Iso nga itakla nga nagawit. Apay ka di, Senyora. Gaputa na say-sayat kumamatlaang. No si ka tinang i-drive kada Placido kan Chloe anapan kada giti katalunan mi. Ay, pasensya kayo. No saan ko anak buyog ida, Madam. Madanagan lang amin kani sir mo. Ay, tapay. Gaputa adamanan mangipangpangtaken ko na. Anya. Eh, Madam. Amang anumang lukluk manandaya amang ipangpangtakin ni Senyor. Adon tinaawat na aditret. Awan matidakas anapasama. Awan kas itiagan nad burog. Ngam talaga na tuso ti asawak. Di na kayat ti dumngag iti pamagbaga. Ayam. Agulimag kayo. Ulimag. Ada na patig-unay nga ibaga kada kayo ni Papa. Agulimag kayo. Agyaman na. Iti diyo panang paay. Iti panang paayap ko kada kayo. Ano nga hindi mo kayo, senyor? Imay kami iti anak ko. Takayat ko nga ibaga. Ati umuna apan nagaapitan iti daytoy atawan. Kayat ko amang nayon kayo iti abang tidaga. Ano? Manangin hindi na amin ang kasama ito pa nagdalang, senyor. Awan bibiyang ko nga ureng imina aminan. Basta kayat ko. Ingatok ti abang yaw. Hello, Mang Kanor. Apay nga mawag kayo. Anya? Imay di tapurukyo dagiti agama adon Placido kan Senyorita Chloe. Anya't imbagada kada kayo. Anya? Kaya't na nga ingato ti abang dagiti talunan nyo. Kat anya't insungbat yo. Uwan, Mang Kanor. Masapo lang maadal ana imbag ti imbagada. Apan nakaingato ti abang nyo. No kasapulan ama yumanday to iti opisina ti ahensyang akin sakop. Aramidin nyo. O sige, pagsasaritaan tayo dayta. Inton agtitipon tayo amin iti maangay apaskan. Wen, sapaan minto ti umay ka ni tatang. O sige, Mang Kanor. Bye. Tamang pa'y ngayon mawagkin ka ni Kanor. Anya ka rin timbaga na? Napan Kanor agti agama adon Placido kan Senyorita Chloe ti purok na. Kat imbaga na, nga ingina dati abang iti umay pa nag-aapit. Anya? Una yan. Di dala ka siya ng nagitipada magitaltalon. Nakanginginan ti abuno, pestisidyo, ganda dumapaya ka sa pulan tayong agtalon. Saan na ada kita tinimina tatang? No diket, amin na nakasapulan iti panagtalon. Katuray ko manukasta. Mumina ko mamatirig. Gamsaan.
Nakababa mo ti presyo da. Wan nga ron. Sa ita, kaya't ni Don Placido nga ingato ti abang. Naimbaglagit din. Talibre mo ti bayad ti danom karagiti ada irigasyon na. Kinadamatan itad da alibre abin eh. Kinadapayan sang kabasit nga ayuda nga itad ti gobyerno kada tayo. Wan tata, naitamat ti kaslapang liwliwada kada tayo. Ay, agyaman akta nakasangpet kay matlaang iti anak ta si kakaradkad, hani. Kunag tumet ngawan rumba nga pagdanagam. Nga uray rumwarak diti balay nga adda pangtay ti biyag ko Agripina. Hala, nasaya at no saan da ka na tiyambaan, hani. Kasi tinaibagakon, panangbut-buteng dalaing kanyak na ijay. Isungawan pagdanagam, amabalukan. Narigat no di kalata agsakbay, hani. Tama nga no tiyam-tiyambahan da kalaang. Pato abanggis, sang kaulit mo na ita. Isardeng takit din na pagsaritaan na itatawan Serbina, Agripina. Alahwad, no di mon kaya ta pagsaritaan. Diyay man nga ron ipapanyo pa nakisarita kadagiti katalunan tayo ti pagsaritaan ta. Nalaos, ti reklamo da, iti panangibagak, ngay ngato, ti abang da. Tikat kinareklamador da. Wan nga rod, takunada ang nangina kanwa amin ti masapsapol da nga agtalon. Saan adagita ti makalapad tapno di tay ingi na ti abang da, hani. Iso mat di kunak, iso nga urayan niya di magbagada. Ipanginak ti abang ti daga tayo atal-talunan da. Wan! Tapno ada pagabrutan tayo kadagiti na agraryo apaset ti daga tayo. Rabiin, in kayo maturugan. Masapa tayo amapan ni Jesam Simon inton bigat. Di tayo iladla daw ay at mapan ako ng barawk. Sapaan tayo nanang. Tadan to pagsasaritaan mi pailaan kadagiti taga Santa Ignacia nga umaymot makipagrambak. Iti darayan tayo apasken. Anya ti pagsasaritaan nyo kadagiti pumuraw. Ti panangibagan ni Don Placido kadakwada. Nga ingato dan ti abang dagiti taltalon da. Anya? Ay, puro Diyos, puro Santa. No kaano pa'y ang nimi na amin ang amasapsapol tayong agtalo. Isumat ti pan nakapanunot ni Don Placido nga ingato na ti abang. Iso nga rod ano mabalin. Malapdan da kumaday ta kayat ni Don Placido, nanan. Un ang isut apo da ti talong. At sigurado nga ipilit na lata ti kayat na. Abay, at di ka pa'y naturog, brog. Ay, gaputa saan pa nga umapay kanyak titurog, senyor. Anya ka di pampanunutam at di mo pa katurugan? Ay, ti misyon mi apa nang riribok ti paskan dagiti manalon, senyor. Pato abanggis. Ibagam lang no agbuteng ka. Tabumiro ka kiti sa bali amang idaulo iti plano. Ay, sana ka mabutang, senyor. Sigurado ka? Ay, wan, senyor. Saan pa'y anay-anak ti kabutang ko? Kastaman di ko nagburog. Masapol anaturid kayo lata. Tap nagbaligi kayo kadagiti ipaaramid ko kada kayo. Ay, wan, senyor. Ay, ngam. Maisabalik man gayam ti saritaan tayo, senyor. Anya dayta? Una ni senyor at ni senyorita. Nga adamanan mangipangpangta iti biagyo, senyor. Wan, masansan mo nga damaw awat ko, apangta, nga maging gaita. Umang-ang sakpailaang burog. Ay, amangan no saanan nga agang angaw tin mangipangpangta kada kayo, senyor. Patwa panggis, sana ka mabutang, nga ureas sino man dayta magipangpangda kanyak burog. Ay, adda ka di atapan nyo amang ipangpangta kada kayo, senyor. Adda! Ay, sino, senyor? Ibagak ngumsan mo nga ibagbagay ti sa bali. Uray kada senyoram ken Chloe. Ay, wan, senyor. Sige, ipagayo nga rodan no asino ti atapan nyo. Ne Miguel! Anya, iso ti atapan nyo. Apay nga galag ka.
Gaputa pa nagkita, kat dinan samat maiturad ti pumatay ni Miguel, senyor. Isong arod ngawan pagdanagak. Uray manupay ti maawat ko apang ta, burog. Ay, iwan angam. Kasanon nagbayad iti hired killer, senyor. Namnamaam ka di, akabalan na ti magtangdan iti kasta. Sapno patayin dak. Ay, mamirmiraot na lang, senyor. Husto! Ha, makao mo na itapagsaritaan. Hala, agin na natakit din. Nanang, adak manan iti sakaanan ti tanem niyo. Tapno ibagak manan kada kayo. Nga oren no saan ko anarik na ti pamatagyo kas ina. Saan to amarsaak ti panagayat ko kada kayo, nanang ko. Kat kasupapak tinapukaw yo abiyag. Gapoy ti parangipas ngayo kanyak. Ikarik iti sakaanan ti tanem niyo. Asingirak iti nangina ni Don Placido. Amit siya iti panakatayo. Nakatalimang iti barukong ko ti gumilgil ayab agora. Nagulimag kayo kakadwa. Tapno manggagyo nasaya at dagiti bagak kada kayo. Nasaya at unay ti panagatindar tayo amin iti daytoy apasken. Ngamsakbay amadanon ti panangan. Agtutulag tayon. Noan niya tinasayat nga aramidon tayo may papan itinaybaga ka na kayo ni Don Placido. Nasayaan nga kami dyan tayo. Nasaysayat samot kakadwa. Ngayon tay iuman iti opisina nga akin sakop iti kakastoy a problema. Tabarang numatipata yung mutlaeng ti plano da Don Placido a panangingato iti abang nyo. Agtignay kan burog. Maban kayo ye hideout. Katibagam kadagiti napilim agakadwam amang ipatong palitibilin ko tagtignay kayon. Ay, uwan, senyor. Lalaingan niyo ti mangipatong paliti plano. Ken kayat ko anadalos ti aramid. Tapnawan tumao da parikot kan adan tumanen budos yo kanya. Ay, uwan, senyor. Namnamain nyo. Ama ipatong palmiti plano tayo. Gan namnamain nyo nga agkulayaw to amin dagiti mapandumar ay iti basgan. Kasla magid kita kon ti pan nakatarantan to dagiti manalon amang mangan. Ti aramiden mi senyor kat sigurado nga adun to lagid iti makaibat ti pinggan na. Lusak-lusak to dagiti nakadasaratarao na. Kas dati kayat ko. Ti sandan to matutor ti mangan. Gapo iti dayta nga aramiden nyo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga yung kami patangatang. Dandan itayon mangan awan matlangan di anak mo. Dandani siguro itan, nanang. Saan nan samot amadanon di panangan barok. Mangrugin nga agidasar dagiti nagluto. Aro ti sagana, nanang. Isuari ka madanagan. Makapangantulatan ni ang hilo nga uray no maladaw adumteng. Madanagan lang amay. Tamangan nung agdandakas anapagtag na. Iti idadagas na iti kampusan to anang sarongkar iti tanem da iti inana. Nanan, adda igam niyang hilo. Nasiglat na pumaltog. Uray adda kalaban na saan da basta mapadso. Isu adi kay kumauna agdandanag. Palinsamatan, nga patungpal tayo, ti plano tayo. Ay, agtutor kayo. Ada matipila, dagiti makidaya. Amang itay-taya iti pingganda ka dagiti taraon, alak amanda. Intun madamada amang mangan, ti panagtignay tayo. Sige, karon na isunti ko na. Sige, ti matungpal. Urayin nyo lahat tatibilin ko. Ha? Dadi mo tanga na ka motor sige, bro. Ni Angelo.
Isu day jay dimtang kadwa. Nakita na ni Pereng, iti ayan na. Ay, saan amabalin ang makadlaw ni Angelo? Kapay nga itakalang adimtang ang hilaw. Impapas ko pa'y ngamin tinangkadkadwa kaninanang ko, Apong. Amangan no mabayag tumanen anjak masarong karon ti tanem na. Ngala, mangan tayo nga rudan. Nagado ti sagana dagiti bumalay. Gabuta, adumot dagiti bendisyon anaawat da. Iso kinaaduda ba tinagsagana. Sa dino tayo ni Tatang? Napantimipon iti ayan da pasyo. Tada sangsangon da abase. Lumitok ka no pa isang tumangan. Amangan no adumanan ti mabartak ita, Apong. Sigurado day tapo. Ta sangaburnay day nakita nga imay impan ni Bruno abase. Magustuhan dagiti lumalakayan nakas kada tatang mau. Naglalo no na imas tiraman na, Apong. Sumamit kan nga raw di so magustuhan da. Inlakman mo't nga rod rumaman, Apong. Sige, panawan kayo pa dito eh. Pampar ko lang ka ni Apong di imbagak ni nakrumaman. Tilalaki anak itak itay. So tibirukak. Agdwa-dwa ak ititigtig na ina. Kanya day, jaya na kanalgoong. Angelo! Ada nagpabatpak di Granada. Katarot na sugsugatan. Tilalaki anak itak itay apagdwa-dwaan titigtig na ina. Iso di timaray ngay medayo. Titakay Tatang. Angelo! Sa dino ito papanamon? Miguel, sa dinundayan ang hilaw. Kuha na nang. Ada kinamat na alalaki. Anya, ay, Diyos ko. Abangan mo di, nagpabantak ti Granada di kinamat di anak mo. Ay, mga ano ba isang makanak ko? Surutan ko ba? Rantak ko masurutin nanan. Ngamado ti nasugsugatan nakakadwa tayo. Iso adya kong sinurot ng hilo. Birukam, tabangan no mapatay da di anak mo. Surutak na Javan. Papagasik pa iti motorsiklok. Nagiti lakit di lalaki ang nagdartaras ang naglugan iti da Javan. Tinagipurwak iti Granada. Isa masapolas surutak ita. Ure sabdino ti papananda. Ay, Pereng, paspasan pa iti agpatray. Naskan ang makadanon tayo na di hideout. Anda sumursunod titili ko ng deo, bro. Anya? Makita di side mirror. Tumalyaw ka tap na makita. Uwan nga agpaiso. May sana ka motorsiklo. Asino nga taday jay? Umas asidagan. Ano karami ng deo, bro? Ni Angelo. Pereng, naskan nga yaw awan tayo. Ama, ayan ni Papa. Adda di talikod ti balay. Apay ka di iha. Imawag di may sagayam ko. Impadamag na nga da kanubimtak a Granada iti paskan dagiti Manalon. Anya, asino tinagpabatak iti Granada iha? Uno, adda ka di nagaapa aman nalon? Kat may samot lang kadakwada tinagpabatak? Diyak ka mo, Mama. Ngamnapan ka nun dagiti pulis ijay tap na agim bistigarda. Nagsayatan no nabuwak amang mga dagiti Jaski iti panagbertak ti Granada Agripina. Asino nga tati akin aramid, Placido? Apay nga iti pay mismo apagdadayaan tinagpabatakan da iti Granada. Saan mo kumangiramraman ti bagim ang makipagproblema? Ado dagiti nasken na panunutin tayo. Asana da jaya pagtang. Dawag ko. Ala, sung batam tain nakpay man iti ayan ni Chloe. Hello, Burog. Ada kay ka din dito hideout. Ay, saan kami ang nagturi na panya hideout?
Tapay, kat iso timbaga kapag diritswan nyo, apaman na malpasyo di misyon nyo. Ay, at ngamin mang sursurot ka na kami, senyor. Patwa panggis? Sino? Ni Angelo, senyor. Nasiputan na lagi di tinaramid yo iti pagdadayaan, iso asinurot na kayo. Ay, mapalin na kasta, senyor. Isa, di kami nagtuloy di hideout. Natural, kasinurot na kayo, burog. Iso may mawag kami, senyor. Takayat may adamagan kada kayo. Noan niya ti aramitin mikin kwa na. Paltukan nyo! Patayin nyo, burog! Madaywan nakmanan ti sursuro ta kapan. Jak pala mamiraan, nadapla ka na wano-awan. Masapo na masigak. Papagkasagpay yung motor siklok. Palpaltugan na ka. Ang mga namapunta na ka. Pag-irig-irigag yung motor siklok, tapos saan na ka mapuntaan? Naitaray amin na nagiti ambulansya nga may dagiti nasugsugatan iti panagbetak ti Granada. Nanan. Diyos ka, asino nga tadag iti awan ng puso nga may nanggulo iti paskan tayo, Miguel. Awan pa iti may bagadag iti pulis nga may nag-imbestigar. No asino dagiti responsable iti panagbetak iti Granada. Ningarod ang ilaw, apay adi matlag sublen, ang mga nuandanda ka sa napagtanda. Awawagak iti silpon na, hindi naman sungsungbatan. Biro ka man ako, ang mga nunay sagmakan jay anak mo. Ay, anak, ti karasan. Nalaing kaya mga agmutok na yung angelo. Muna pag-irigan ti motorsiklo na. Isuadyak mapuntahan. Na, masasidegan ka na tayo. Ay, si Kaman mati sumublat. Amang paltugkin kwa na gudo. Wan mo raw. Itan. Anak, ti karasan. Di mo mo't napunta na kasanyak gudo. Padasok manan. Taniya kita yan. Bumalasak. Apaman ang makakita kiti napinta sa gundaway. Timamdagmanan iti van ng paltugan niya kitay. Una akon. Teta, napunta ka. Gunggunam. Matay ako. Ay, saan? Di kayo matay. Sigurado nga akong talakid ni senyor no at matay ka na tayo. Lumaban ka, Ansing. Pati karamti pa kinakamaho. Ansing! Yan, karami na tayo. Ayop ka, Angelo. Papatayin na kamot. Ano, may kakiyabungot mo, bro. Uwan kayang. Delikado ak no makita ni Angelo Tirupak. Patwa panggis. Abay di matla umawagan ni Burog. Anya nga taon din napasama kiti panang surot ka nakwata ni Angelo. Ani, itay payasisirin ka. Wah, Di ka makatal na. Anya aya ti pakariribukam. wana. Sige, ditakan tayo nakpaila ang ditarwar. Rimuaren. Kuna nangawan pakariribukan na nga nakadkadlaw mat nga adda. Nanan, apay adi yung impapudot tinyawit tewa si datayo. Ay na, kasla, saan ko ang masurutan dagiti aramidag, Miguel? Nga puta, madandanaga naglauna yan ti kaawan pa ni Angelo. Inak ko mabirukan. Ngam saan kumot nga muno sa dino ti pang birukak kinkwana. So nga, urayan tayo latan. Bareng no dandanitan. Diyos ko, ang mga nuandandakas anak pasamak di anak mo baraho. Agtalikak ang masalak ni Banyang Hilo ti Bagina.
no may pasungal-ngal man iti banggaan nanang. Nasiglat di apo ko yun. Iso adi kay kumaunay agdandana. Patwa Banggis. Itayak pa yung agururay ti awag ni Burog. Aging kaita, di mo't mawagay na. Sudah ito ay lumawawag. Hello, Burog. Kumusta kayon kadagiti kakadwam? Ay, natayan ni Ansing, senyor. Hindi Patwa Pangkis, apay anatay. Ay, napuntaan ni Angelo, senyor. Sinublat na kami pinaltukan ni Tay. Hindi Papatayin yun na diyang Angelo. Saan nga iso tagbali na si itidalan ko, Burog? Ay, saan na nakasurot kada kami itay at kami tinagsapalan ti dalan, senyor. Hindi Nukasta na yung awan nyo matlaan. Ay, wan, senyor. Awanan itilibudan mi tay kayong asungot. Sige, mapan kayo ni Jay hideout. Taumaya kita matlaan. Miguel, no di mo pala mapanbirukan ni Angelo. Siya ako timang birukan ko, ana. Ay na, madandanagan ako na yan. Iti saan na kailangan isasagpat. Nanang. Ni, ada nagsardeng ang motorsiklo iti arubayan. Siya pala ko taisunda ita dintang. Ni, isun nga agpaso, nanang. Addan ti apo ko yun. Ay, inagsabatan. Kat damagag no sa dino tinapanan na. Placido, mapitlaang, adadamagag! Mama, di na kayo matanayin kaskaso ni Papa. Sa dino ka diti papanan na. Diyak nga rod amo, iha. Isu ko matidamagag. Sanak matan ngayon kaskaso. Itay, kasla aburido ako nayo. Ita, pimanaw adi na imbaga ti papanan na. Adalakit dinadagsa na parikot ni papang mo, iha. Apay nga rod adi na ibaga kada kayo, Mama. Iti kastakat matulungan niyo kumamat no anya day di apakaburiburan na. Palutputak inton sumangpet. Diyak kayat apagilimedan na tani papang mo. Kasanod, no di nantulat ta ibaga, Mama. Apaag! No di nantulat ta kayat nga ibaga ti pakariribukan na. Isu ano sumangpet lang. Kasaritak itinalapat. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. At na nakitam alalaki, nagtartaray anapan iti may sa aban, kalpasan ti panagbetak ti Granada. Wala pong. At tapak aray di alalaki tinang ipurwak iti Granada iti pagdadayaan. Iso akin amat ko. Awan ka di tinakitam, akakadwa day di alalaki. Adda kakadwa na. Nakitak idinilukat ti Van, apo. Diyos ko, imbagta saan da ka pinatay, apo? Saan ko matanaabutan ida? Iso nga wanda ka sa napasamak. Apay ngamin akinamat mo, ida. Kaya't ko ang makita ti plate number ti lugan da. Ngam sa anak-anak asidag ka nakwada. Nanti may isa kadag iti matalag ko akadwak, senyor. Natayan ni Hansing. Patwa Pangkis! Aray ko. Uray. Ano ba yung tipa ng parusok yun, senyor? Apaya dinanog da. Kaputa na laos ti pungtot ko ti dahi tuya na patsapak. Hapay, sino launa yung dahi Angelo? Tapno may turid na ti pumatay, Burog? Ay, mas dawak nga ron, senyor. Nalay nga bumaltog. Asintado. Nasigsiglat kumangam da kayo. Idinto ta, paltoglat ik-igaman nyo. Ay, saan mo't nga ta, senyor? Natyamba na lang na paltugan ni Ansing. Makapungtot ako na itidayjay nga Angelo. Ay, iso ti agbalbalin asikit itidalan tayo, senyor. Saan na mabalin? Masapol ni kanyo iti pagnakman da yat dao. Ay, isubot mi ti panang patay na kini Ansing, senyor. Makabo kayo.
Talagang agburat ti dara kiti dayjeng Anghelo. Ulitag manen, agburat ti dara. Sa dino nga ta tinapanan ti asawak. Tapay nga aging gaita kat di pa simangpan. Anya nga taunay ti pakariribukan na itay. Oh, Mama. Ada ni... isun niya dimtang. waniha, nakitak mat di simra kalugan. Ngam, saan nga ta sumrak adhagos, Mama? Ni, dayjay, napan iti hardin. Mapanak iti ayan na. Saan ko nga in detalya amin kani apong tinapasamak, iti panang kamat ko karay tinakavan. Mabalin ka rin istoryam kanyak ti si Bubok kala napasamak, Barok. Iti panang kamat ko iti van, nadlawdak dagiti nakalugan. Iti nakaasidag basit kadakwada, pinaputukan dak. Ne, katimbag nga rod, tasaan na ka napuntaan. Pinagiring-iring ko ti motorsiklo tata. Isa nga awan ti mama abala kanyak. Saan mo ka diya na ilasin noan niya ti plaka ti Luganda? Saan tata? Namnaminsan nakakadiya pinaputukan. Namin ado. Ngam hindi may kanak iti gundaway. Bimalasak kat pinaltuga kita. Anya, nakipinaltog ka kadag iti kinamat mo? Uwan tatang, nakitak anapuntaan ti may sa kadakwada. Idintamdag na ti bagina iti tawa. Anya, delikado ka nga ron no napatay mo dahil jay apinaltugam, Manghilo. Kat sigurado, risbakan na ka. Isungagan anad ka kuma. Uwan tatang, ngam saan nyo nga ibagbaga kanya apong na ito na ibaga ka na kayo ha? Tapno saan nga adda madanagan. Ani, itay pa'y akasarsarita ka. Nga maging gaita, di mo matla ibaga kanya kung noan niya ti parikot mo. Saan mo nga muan? Tapno saan ka may ramraman ang makipagparikot, Agripina? Adda nga agparikot kami ka ni Chloe no di ka maamuan noan niya ti ilimlimad mo parikot mo. Saan mo nipilit nga muan kunakmat? Saan ka di ang makawawat? Kadi la mabalin panawandak ditoy. Kaya't ko tiyag baybay sa. Saan? Jak pumanaw dito'y ayan mo aging di mo ibaga ti problema. Ha! Talaga natangkan ti olom. Dita ka madlangan. Timbakter kat napaanan itilugan na. Hoy, Placido! Papanam! Mama, papanan man na ni Papa. Ay, jak mo. Saan kun amaaw-awatan dagiti tignay ni Papam? Di na kadila ta imbaga no anyat pakariribukan na. Saan? Kuna na nga awan kanut plano na amang ibaga kadata. Tapno saan tabat nga problema? Wan angam, di na kadi mapanunot. Ngad adda nga agparikot, no saan na nga ibaga kadata? Padasam to mata kasarita iha. Tabarang sika ti pangibagaan na no anya ti problema na. Ang hilaw, apay anak karubwat ka? Papanamanan. Iti ospital po. Sarong karak dagiti nasugatan akakadwa tayo aman nanon. Gapu iti napasama ka paragbitak ti Granada. Ngala, ingka nga raw, tasikan to ti pakadamagan may noon niya ti sasaadun da. Wala po. Agawid kan to kuman adagos, no rumar kan to ija ospital. Saan atila adagdag tagasam? Sa anak nga agbayag ija po. Madanagan ak ngamen. Taamang ano adda masalaw mo abaribar ti panagpampanunot na kat dangranda ka. Awan pagdanagan niya po. Awan dagas sa mapasama kanyak. Lumiklikak. Ngam no kapilitan. Salak nibak ti bagi. Ay, nagsubli kayo mat dito hideout, senyor. Gabot ang mabisita kini balay. Sungadak manan ditoy. Ay, anya ko mati pakabwisita nyo, senyor. Ti panang palutpot kanyak ni Agripina no apay amaburiburak. Anya. Apay, nadlaw na kadi akasla na aburido kayo, senyor. Wan, tasan ko anay lingad ti pungtot ko. Idinyawag mo ti panakatay ni Ansing. Wan kayam, nakakali kayo ni ti pakay tabunan na. Ay, uwan, senyor. Imbaglagid din,
Tanapatangan niyang hilo anapatay ti awanan pamilya na. Ay, kaaduan mat dagiti kakadwa tayo dito'y hideout, senyor. Kat dagiti ulilan adimang wenno awanan kabagyan na. Wan, tayo din nagparikrutak iti private army. Dagiti awan mangipatpatag akapamilyada ti pinasabol ko. Ay, kaanon tong arot nga itabon tayo ti bangkay ni Ansing, senyor. Hinton malaman, magipanabon akmet iti bangkay ni Ansing. Ay, wan, senyor. Ababal na may tabon tayo ti bangkay na. Planuan no kasano apatayan dahi nga anghelo. Sapay la kumata sa umbatan na tiawag ko. Areta, agringan ti cellphone na. Hello, Agripina. Anya man ti bagam ti mawag ka. Simbergwensa! Apay-api manaw ka dito'y balay, idinto ta adu dagiti kayat ko adamagan kan ka. Ayan mo ka di. Saan mo na damagan? Apay adi mo kayat nga ibaga. Saan ka disturbo? Sige. Aguray ka, di mo pa'y id-depen ta cellphone mo. Adu pa'y ti kayat ko nga ibaga. Lading ita, ngam awan panawin ko ang makisaridakin ka. Pay. Ididap nanti cellphone na. Oh, sa dino nga ta nga agpaiso ti ayan na. Oh no, adda nga tamanin babae na. Kat iso ti ayan na. Oh, singberkwensa. Hapay nga itala nga napanunot ko. Wan, posible a babae lakit ti pagproblemaan ti asawa. Mama, anya tar aramidin nyo dita nagsukatan ni Papa? Say open nyo. Oh, gaputa, magano da sa bali nga angot na iha. Anya? Talaga nga dan sa bali, maangot yung Mama. Ta nagsukatan nga rodan ni Papa dayta. Saan pa'y namin na naglaba di katulong? Saan mo maawatan no apay asay-usay upak dagito'y arwatan ni Papam? Awan pa'y ngamin asawam. Ni, anya ti kayat yung asawan? Say-say upak dagito'y nagsukatan di Papam, taamangan no agat babae. Anya? Iti saan na apanagibaga iti problema na kadata. Simiplot iti panunot ko. Nga amangan no addamanan babae ni Papang mo. Ay, sus Mama. Agar aramid kailang iti pagpulko kanyo. No awan babae ni Papang mo. Apay nga ron adi na kayat nga ibaga ti problema na. Kanitay imawagak, di na kayat nga ibaga no sa dino ti ayan na. Amangan mo at no damiti nga inatindaran na, Mama. Tikit di ko nam. Addada iti hotel iti babae na. Anya? Awan ka di pa ni Anghelo. Awan pa'y anak. Siguro kat sinursur na amin ti ospital. Anang itarayan na kadagitin na sugsugatan. Nasayat ko mga minumaymay sa nga ospital tinakaitarayan amin dagiti nasugat, nanan. Saan met nga raw? Tano sa din no nga ospital tinagapuan ti ambulansya nga imarayat. Kat isumet tinangipananda kadagiti inlugan da. Dahito ita tirigat nanan. Tano kayat mo makita amin ida? Talaga nga agalala ka iti papanan nga ospital. Ay wun gayam Miguel. Saan ka di pa yan natuntunan dagiti pulis? Tinangipurwak ti Granada kadagiti nagpaskan? Saan pa nga ron nanan? Ay, asino nga dagiti awan ng puso ken kararwa. Anang ipurwak ti Granada kadagiti nagpaskan. Pagpaimbag kayo kakadwa. Saan kayo magganat arumwar dito ospital? Tapno maasikaso daan alayang dagiti sugat yo. Itay imayak dito ospital. Di magasak ngay muna iti kwerpo ti pulisya. Saan na pa yan natuntunan dagiti suspek? Anya, isumot ti atap yo. Agpapada tayo nga ron iti atap. Mismo adag iti biktima tinangibaga. Ani Don Placido ti atapon da nga utek iti panagpabetak ti Granada iti dinarayan tayo apasken tatan. Posible nga isungag pa iso takin nakam.
Angelo. Miguel, ang hilaw. Amin samot tinadaka sa pagtang iti San Simon kat may pabasol amin ang kinidon Placido. Nanang, adda ngamin makagapuno apay nga isumanan ti atapon dagiti kakadwa tayo nga akin nagam. Iti panagbutak ti Granada. Nalaos figura ni Don Placido kadagiti nagpaskan aman nalo na po. Ket saan na magawidan? No isumanan ti atapon da nga utak iti napasamak. Simperkwensa. Agriring ti cellphone na ngam di nasumbatan. Oh, amangan nupudno ti atap ko asabali ti aramidan day ti babae na. Mama, asin na nitong awagan nyo? Ni Papa Miha. Ani, isumanan tayo awagan nyo? Ay na mama, gapoy ti madi nga atap yu kan kuana, da kayon ti agparikot. Gaputa agpaisol sa ti atap ko nga addamanan babae ni Papang mo iha. Tapaya sana sumungbat. E dinto ta agriring mat ti cellphone na. Saan yun nga awagan pa'y mama? Bayan nyo, siyak ti mga awag kan kuana. Barang sungbatan nak. Alaman nga Rodiha, padasam nga awagan, bareng sungbatan na ka. Nalakalaang amatuntunan ni Angelo. No porsigido kayo amang birok kenkwana. Iso adi kay ito magrason-rason. Adi yu pa'y nabirukan. Kalpasan tinted ko kada kayo apawayway. Wan, senyor. Amin naman nalon am-amuda ni Angelo. Taiso nga ro tinagbalinan na pan nakapangulo da. Asukat day dila kay Matyas. Mabalin kami nga agdamag lata kadagiti tattao no sa dino ti lugar ni Angelo, senyor. Saan? Di kayag damdamag iti ure asino at tao. Tama nga, no iti panagsaludsudyo. May rupahan da kayo. Da kayo itong tiatapin da no mapatayo ni Angelo. Sige, senyor. Da kayo ti matunggal. Nasay-saya ta birukin yu lata asi Olima. Uray takadwayo mat ni Borog. Ngamisun lang ti kanayo na nakamaskara. Tapno awan makabigbig kan kuana. Daman lumawawagan. Nimot gayam Chloe. Hello. Anya. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.